Good morning, mga pay nga aga haton nga tanan. Hino na excited nga makabatihan pulongan Ginoo. Amen. Praise God. Bisan summer, diri nagsa-summer na aton pangalaga da Ginoo. Iyakan doon hay mo sa pit, you look so amazing today. Wow, katutuman ni Jeff nga ni Jessa. Sana all ko na magsapit. Alam, dapat kasi ginibiling niyo an mga lingkuran ng iyo partner. Amen. Kaupay. Praise God. Nahagdayaw ba kitahin maupay? Amen. So, grabe ang presensya ni Lord. Grabe ang aton mga pagdayaw. Okay. So, hino ang ready na makareceive ang word ni Lord. Amen. You know what, usaho nga tao nga, grabe ang fear han travel. Hino nakaka-relate. Ito nga, makaka-imagine ka pala han bus, bagat matutunaw ka na. Hino nakaka-relate ito. Ito nga, an nagdidwell an imo mind, an kasukahon. An hamot han van, tapos an kalipngaw, asyat mo dahin gini-imagine. Hino nakaka-relate ito. Damo ba nga ni? Amen. So, hiyakuan siya ko ito niya. For how many years, bagat I hate traveling, I hate nga makasakay, bagat diri ko gud talaga hiya karuyag. Ngan, amazing kasi kundiin ako weak nga part, kundiin ayaw ko, asya lugodit niya nga tuan ko. Di ba? Maram ka mo nga it akon connected han akon work and travel anywhere. Nga grabe it akon dito ang struggle. Sige nga travel. Ngayon, gini-imagine ko pala nga it mangyayari suludhan van, suludhan bus. Bagat, para akon, bahala na lang, dili ako makangadtot ibang nga lugar, basta dili ako hindi makaka-experience. Iba it experience sa travel nga diri ka sana hiton. Pero, as time goes by, habang na kita akon work, natutunan ko nga, ang pag-travel, ang pagsasakayan van, matututunan mo talaga nga i-enjoy hiya. Maabot talaga time nga, pwede ka na igsakay bisan ano nga klasin sarakyan. Diri ka na mahadlok, diri ka na mga ngasuka. Ngayon, good to know kasi, Lord, maarami nga di na ako weak. Di na lot ako niya ginbutang. So, I'm glad to tell you ngayon na ako travel, bisan din ako ikadto niyo. Ayun, di na ako nagsusuka, nai-enjoy ko na ang mga scenery, nai-enjoy ko na ang tanan and all. As in, ang mga maaram nga tao nga, sugad ako ito na ipapausahira. And ang akong tiknik, maaram ka mo, hinon gusto nga baron tiknik. Gusto niya baro, maaram ka mo, may da ako headset, nag-worship ako permikan Lord. While nagkikita ako sa nature, I really worship God. Bahala tira akong may nabatit akong pag-inakan, akong danay nasabay ako, basta nag-worship ako kan Lord. And it's really a therapy for me kapag nag-travel ako. Bisan ako nag-usahan. And amazing kasi, an aton life, we are actually traveling. We are in a journey. Na-agree po ba kamo? Actually, the Bible says, we are just travelers here on earth. We are heading to a destination nga gin-prepare ni Lord haaton. Now, ang challenge ang problema is, adiha aton, diri ang travel itself. Diri ang bus, diri tan problema, adiha aton. An aton kasing-kasing, an aton mindset, ibaan mas nangunguna, kaysahan, ma-excite kan imo kadtuan. Diba? So, adiha aton. So, natutunan ko gihapon ito, yeah. Ngayon, as I traveled everywhere, nagre-reflect ako ano ang ginpapangusap ni Lord haakon. Nga di ako na-realize nga, haaton journey, ang mas importante nga da nga part, diri la ang destination, but enjoy mo hiya itself. Antik ang paglakat mo, nga dahan maabot ka, ang journey mismo, enjoy mo hiya because you are not alone. May kaupod ka. Amen? Amen. So, kung mga magsukahon ka mo, mga hate niyo, maabot time nga, ayun niyo pagdiri Di ba? Yung kasi, worry ako choice. I can say no kay trabaho ko talaga. Monthly, danay na, weekly, danay every other week, danay haros after a few days, maglakat ka na liwat. So, praise God.
maupay lang ngayon kasi niya. Pag sanay ka na nga himuon iton, waray ka na maabat nga kalipong. Yun. So, here. May ako nabasa nga statement nga nayakan, tough times do not last, but tough people do. You know what? I don't know the first part of this statement, but the last part, pero ang first part, natuod ako. Nga ungod talaga niya. Tough times do not last. And it is also said in the Bible, ngayon aton mga challenges, they are just temporary. But if I were to change this statement, I would say, tough times do not last. And people who have God will do. Ibig sabihin bugto, hanggat aadahi Lord na imo kinabuhi, makakaya mo kung ano man ang challenges sa imo kinabuhi. Kasi naton po Christian walk, ang naton journey nga dakan Lord, there will always be obstacles. Kaya ginrelate hiyahan journey an Israel from Egypt to the promised land. Because hanira journey, karadamo an obstacles nga ira na encounter. Karadamo an nakada nga mga blockings. That's why we will mistaken God if an aton mindset about having a life with God is easy hiya. Ngan, kasi rin naton, having God in our side, comfortable na nga tanan, makakaya na natin nga tanan. You know what the song kanina? You make me brave. Crashes over me. Your love, gin-carry ka ni Lord nga tuhan waves. Adi po, ito na akong grabe nga realization. The same love that saves you will hurt you. Kasi sometimes si Lord, kailangan ka talaga i-hurt niya. Kailangan ka i-cause ni Lord nga mag-suffer. The same love that gives you freedom will hurt you, will cause you suffering. Kailangan ito natin. Ano yun lang siguro ginimeditate nga to, you make me brave. Pero you know what? It's your love crashes over me. The same love that sets you free will also the love that will hurt you most. Di ka maaram sinasadya ni Lord ito imo situation niya na. Di ka maaram may gintoyo talaga ni Lord kung ano't imo pinagdadaanan yan na. Kaya bugto ha aton kinabuhi, whether may God ka or waray, trials are real. Ungod nga ungod iton hiya. Dirito naton maiwasan. And it may sound unusual that we need more trials to grow. We need more trials para ma-develop ang aton character. We need more trials para maging deeper ang aton faith nga dakan Lord. We often prayed, Lord, I want to know you more. Lord, I want to go deeper with you. But reading the Bible, attending services, it's not enough. God has His own ways to reveal Himself to you. And oftentimes, it's in the storm, it's in the suffering, it's in your emptiness. So, now, are we dreaming of becoming successful? Hinang gusto nga din maging successful. Amen, sure ka? Sure ka gusto mo maging successful? Sure ka ba nga gusto mo ma-experience ang life nga ginyayakan ni Lord? The Bible nga, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Gusto mo ito, di ba? Mga declaration mo ito niya. Hay mo kinabuhi. Pero bugto, ito po nga plano ni Lord haaton. Di repeat yung mangyayari kung waray obstacles. Again, di rito yung mangyayari kung waray obstacles. Kailangan may permi mga hindrances sa aton journey kadakan Lord. So now, I want to challenge you. If you really want to see the life nga gincalled ni Lord haimo, do you have the courage to overcome every obstacles nga naka-ada haimo atubangan? Kaya ba? So, sige. Yan na bugto, you will know God in a different way. Yan na, mas may din natin mabaruan about kan Lord nga, maybe surprising or maybe familiar na liwat. But it is something na-realize ko lately gihapon. So, Hindi kita pwede summering. Malitaw. Our theme this morning is entitled,
When you let God lead the way. Ano waray-waray niya? Si daw, kaya natin translator nga di. When you let God lead the way. So, yun. Kung Lord, ig-allow mo nga mag-direct. Ano eh? Praise Jesus. Ayan. So, our passage is in the book of Exodus, chapter 13, verses 17 to 22. Okay, so basahon natin. Yan, okay? So, if you have your Bible with you, pwede niyo basahon na ibang translation para ma-compare niyo. Waray-waray man ito niya, NIV. Pero natin gamitin nga translation is NLT. Okay? So, verse 17. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory. Even though that was the shortest route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. La? Ano? Pinamindot mo na ako inin. Ayan. So God led them in a roundabout way through the wilderness toward the Red Sea. Thus the Israelites left Egypt like an army ready for battle. Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the sons of Israel swear to do this. He said, God will certainly come to help you. When he does, you must take my bones with you from this place. The Israelites left Succoth and camped at Etham on the edge of the wilderness, and the Lord went ahead of them. He guided them during the day with a pillar of cloud, and he provided light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day or by night. And the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of the people. Amen. So, asya ito yan ating passage. Maram po kamo, and first question nga diha akon mind, hangin basa ko ni, and by the way, I already preached this passage way back 2019, and that time, asya ito ang time nga, 2020, this is my preaching before han lockdown. Niya, nakabutang nga na ako notebook. Preaching before akong lockdown. So, I think it was March 20, 2020. So, ang first question nga nag-appear akong mind, nayahan ako, Lord, kaya ginlead mo ang imong mga tao, ha wilderness, kung may daman main road, nga shortcut hiya, or shortest hiya, tipakad to a promised land. Kaya kailangan, ig-lead mo ang Israelites sa wilderness. Ngayon, it seems to me like, bagat naisip ko liwat, kita nayayakan natin, Lord, kung gusto mo i-prosper ako, kaya ang situation is opposite, han imo gindideclare akong life. Kaya Lord, yung gusto mo, makahuman ako, kaya waray provision, kaya makuritak pamilya. Lord, if it is your plan for me nga, makaasawa, kaya lumagpas na lang ako, kalendaryo, waray lagi hapon. Amo ba ini wilderness? Amo ba ini an long way nga ako naagihan? Diba? Lord, kung will mo, Lord, nga maka-blessed ako han iba, kaya nga daya na, diri lagi pa ako nakakarawat ang trabaho nga akong gina-applyan. Diba? Na yung question natin, always naton, napapausa kita, kaya ang mga ginyayakan ni Lord aton, iya plans, ang iya desires, parang opposite iya aton current situation. And if that happens, an aton faith nagiging shaky. Kasi an imo giniprenay, an imo ginireceive kan Lord nga mga word opposite an imo situation.
Di ba? And I think, same gihapon nit naiisip ni Moses, kung maaram lahira, nga may eda ngayon shortcut nga agihan, tipakad to a promised land. Di ba? So, kaya ano nga ba? Kaya ano, kailangan nila gumikan ha Egypt. So, let's go back. Ay, feeling ko, adin PowerPoint. Adin ngayon. Balik kita nga di. So, God made a covenant with Abraham, Isaac, and Jacob that He will position them in the promised land, which is an Canaan. And we know that Canaan, amoy ito yan land flowing with milk and honey, meaning productive yan nga land. Ito nga land, ang tanan nila nga pangangailangan nila for a living is provided ito dila nga land. However, a severe famine hit the land and they were forced sila to move to Egypt para time and famine, dirira magkamatay. However, bugto, the land that's helped them to survive is the same land that enslaved them. The land that helped them survive is the same land that enslaved them. Ano ang mga certain situations nga marirelate natin hini? For example, survival mo family, waray na kamo. So you need to find a way for a living. Para makasurvive mo family, you take risk, kumadto ka ibang bansa, kumadto ka ibang lugar. And then kasiring mo, yes, nakasurvive ka provided an imo family. Pero na-enslave ka otro ha, kalibutan. Waray ka makagpadayon kan Lord. Kaya be careful. Hanaton mga decision nga para aton, this is how I have to survive. Maybe dire ka maaram bugto, nga ito nga place of your survival will be the place that will enslave you. And that's what happened to Israel. So they were there for long years. Maiya po nga panahon. Hira nagstay ha, Israel. And because they were slave, ibig sabihin they don't have freedom. Because they were slave, they were forced to do the work. Kaya lang, ang kakaiba ng Israelites, despite nga makurya nila situation, mas nagmo-multiply hira, ang Israelites, mga productive hira. Grabe ang era ko, diri hira, napadarahan kagulan. Grabe nila pag-produce, nagtitikada mo hira. And because an increase in ira number, na-threaten ng Egyptians, nga, pag dumamo pa nga nini nga mga Israelites, bangin, umato na ira aton nga diri na naton hira makaya. So nira ginhimo, they made their work more difficult. Nag-adirahin more loads, more burdens sa mga Israelites. And because of that bugto, the Israelites, they asked God for help. Nangaron nila, bulig kan Lord, after how many years kung kailan sila nahihirapan, doon na hira nag-ask kan Lord and help. And then ano nangyari? God heard their cries. And every time, Lord, gusto niya i-deliver ang mga tao. Diri ya dayon naghimuhin miracle. Diri ya dayon nagpapauranhin kalayo. He will raise up someone to lead. Diba? Every time God wants to save that generation, anong ginimo ni Lord? Nag-raise up hiya, mga new leaders. Kaya good bugto, nga kamo nga mga young people, adi kamo yan na. Kasi our God is a generational God. Gusto ni Lord mas save ang mga next generation. And you are the best nga mga gagamiton ni Lord para mas save ang next generation. Kaya ang campuses, kailangan talaga nato nito niya, pasukon. Kasi amoy ito niya ang gagamiton ni Lord to save the next generation. So that's it. God called Moses to lead them out of Egypt into the promised land. Ngayon, ano ang ginhimo ni Lord? Para gamiton ni Moses? Actually, Moses, bagan ikaw. Kaya naman bagan ikaw? Bagan ako. Damuan? Ano man? Sige daw? Bagan ikaw, damuan? Excuses. Damuan excuses, damuan pasangil. Pero bisan damot imo excuses, kung gagamiton ka ni Lord, gagamiton ka talaga niya. Bahala ka nila mag-uutal-utal ka basta. Gagamiton ka talaga ni Lord. So, raise up ni Lord Moses para hiyaan maglidhan mga tao out of Egypt. And ginimo ni Lord is nag-send hiyahin 10 plagues para i-display ang iya power. Pero, bisan nakita na ni Pharaoh,
kung gaano ka powerful He Lord, still harden an iya heart. Not until han last plague, which is an angel of death. Ito nga time, waray na hiya mahimo, kundi ginalaw na talaga niya ang Israelites nga makagawa sa Egypt. So now, di ba, they were happy, freedom, diri na a slave. But remember, bugto, it is just the beginning of their journey. Nagtitikang pala ngayon hira. Diri pa ngayon ito an highlight an ira journey. Pero at least, nagtikang nahirahan ira journey. Now, an amazing is gumawa sila Egypt not empty-handed. They have all what they need, food, clothing, and everything. May dahira nga tanan nga kailangan nira. Ami ito at maupayan ira pagikan na Egypt. Now, an ira destiny ti pakain, an ira rota, from Egypt, ngadto ha, promised land. So, tikang ira Egypt, ngadto ha, promised land, an ira rota. Tikang nga di, pakadihira nga di. Ami ito dapat an ira destination. And according to studies, and distance from Egypt to the promised land, kung nag-take hirahan main road, dapat 11 days la. Pira ka days? 11 days. Pero ang nangyari, it took 40 years for them to travel to reach the promised land. Ngan, tigam ni bugto, diri tanan nakasulod ha promised land. Guti ay la talaga ang nakasulod. Guti la talaga ang nakasulod. Kakurihan, no, kay ihan mo pag binaktas, pag linakat, di ka lang ngayon makakasulod. Diba? Grabe. So, dapat ang iraagihan nga dila. Pero ang ginlead ni Lord, Lord, hindi yan nag-lead. Di rin na naglugaring, dinhira ginlead ni Lord. Grabe. Grabe, ano? So, let me ask you, would you let God lead you? Oh, nadiri na ka mo. Gusto lang niyo. Pagkita niyo ang ira-route, ipagato, promised land, nagiba na niyo na. Gusto ba niyo nga hi Lord and mag-lead ha iyo? Aram ako nagruha-duha ka na. Diba? Kakaiba nangyari. So, kitaon natin ha verse 17 otro. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistines' territory, even though that was the shortest route to the promised land. So, bugto, an aton verse point. When you let God lead you, He will lead you into the unknown. Kapag He, Lord, ang mag-lead ha imo, He will lead you into the unknown, into the unfamiliar places, into unfamiliar circumstances. Kapag He, Lord, ang mag-lead ha imo. Gusto mo or dere? Diba? Nasishaken na natin faith yan na, no? But we don't understand, when we don't understand what's happening to us, we tend to question God. When we don't like the circumstance, we tend to question God. When it's taking a long time para magkitaan natin ang promise ni Lord, we tend to question God. But bugto, you know what? Lord, He is a God who knows what He is doing. And He is a God who is not in a hurry. He is a God nga diri niya gusto ang mga shortcut. Diri niya gusto ang mga pangmadalian. Itaton kasi generation niya na nasasanay kitahan madali. Instant. Mga noodles, 3-in-1, nga di ka na magtitimpla. Ako, nagitimpla ko yan. Han black coffee nga and gata. Ito nga, may creamer. Agoy, kay iya ko mahuman. Kay, danay, dadamuroran kape. Tapos pag ano, damuroran na suka, dudugangan mo na lahat kape. Karoy kasi nato na instant. Hadto, ang tanan nato na ginihimo, kailangan manual yan na. Di mo na kailangan kumadtuhan mga opisina. Magsisend ka na lang ba nga documents? Mag-a-apply ka, pwede ka na lang mag-send ng documents.
Ma-order kan pagkaon, di mo na kailangan kumadto, may da ka nala application. Nasanay kita instant, kaya the danger of this generation is, mas nahasanay kita instant, nagiging hubya kita, or nawawarayan kita patience. Kasi sanay kita nga malaksila, automatic. Di ba? Ada, dayon. Pero kung ni Lord din papakianan, nadirihi Lordan, mga shortcut. Nadirihi Lordan, instant. Kita lang niya ginhimon kan mga Israelite. Imbes nga i-lead niya ang Israelites sa main road, ginlead niya ang mga Israelites wilderness, into the place of the unknown. God does not rush things to happen. Maram kabugto kay ano? Because God is not concerned how long it would take for them to reach the land. His main concern is to develop their character, their patience, and their faith. Again, God is not concerned how long it would take to reach the land. His main concern was to develop their character. And their patience, ngan an ira faith. Practically speaking, mayakan nga ton nga, mas maupay ang main road. Kaya less time consuming, mas comfortable, dire dangerous, mas convenient. Para aton, it would be the best. But for God, the right road, the better way nga ira igtitake is an wilderness, and mountains, and desert. Kakaiba ngayon bugto ang mindset ni Lord. Now, if we permit the Lord to direct our steps, bugto, don't assume nga an imo may experience per may imo life is maupay. Don't assume that you will go through the easy and the shortest way. Instead, expect God to occasionally lead you into a strange way, unfamiliar, and difficult. Amo nga ginhimo ni Lord. Kaya don't be surprised kung kailan ka naging Christian, mas naging makuri ang imo pinagdadaanan. Supposed to be talaga, dapat mas makuri ang aton pagdadaanan. And take note, akong din nakitaan, God intentionally led them into the wilderness. Intentionally. Yung makantingan na intentionally, purposely, willfully, sinasadya ni Lord. Gintutuyo ni Lord. So maaram ka mabugto, ngan God nga atong ginsaserbihan is nananadya. Gintutuyo talaga niya. Kaya kung nakala mo accident light yung pinagdadaanan niya na now you should know bugto that it is not an accident nga waray ka pa trabaho. Kasi di ka madidevelop ano mo patience kung may nakadaing trabaho ka man pag-graduate. Magiging unfair daw ato ha mga nag-inihaan. Kung napausa kay ginpapahulat ka ni Lord, kailangan natin maging patas-patas bugto. Dire pwede nga kamilaan maghinulat. Pastor nga 50 years old nag-asawa, so dapat ikaw 51. Diri pa ito aksidente kung diri ka pa napapasar. Diri pa ito yung aksidente kung kay diri ka pagin sasagot niya. Diri ka pa aksidente kay diri ka pa nakaka-graduate. Again, Lord, the God that we serve is an God na nananadya, tinutuyo, intentionally, Lord. Diri, nak, joke lang niya. Madali lang kita nga di. Prank lang niya, nak. It's a prank. Malitaw, nak, balik na nga. Diri, nayakan, Lord. Lord, diri, mahilig mag-prank. Maram ka mo, kita lang ito't mahilig. Intentional, Lord. As in, hiya mismo anag, lead haira. Balikon lang natin ang verse para ka matumuod kay diri ka mo natuod. Ade, diri pa ito yan siya. Basahin natin verse 17. God did not lead them along the main road. Waray talaga ni Lord. He Lord mismo ang nag-lead ha. When you let God lead the way, diri ha main road that runs through Philistine territory. Even though bisan amo ito yan shortest, amo an easy. Pero waray dida niya, an iya mga tao ginlead. Ikaw gihapon, diri lang pan Israelites.
Ikaw gihapon, ha imo destination, diri ka basta-basta iglilid ni Lord, ha main road, ha masayo na comfortable. Hinuya na ang diri comfortable ha imo situation. Bugto, you are in the right way. Hinuya na ang naka-experience and difficulties. Meaning you are in the right way. Makapalakpakan natin kalungaringon, adi ngayon kita ha right way. Diba? Kung nahihirapan ka, ibig sabihin, ada ka ha right way. Pero bugto, kung diri ka na nakukurian, comfortable ka na masyado, mag-question ka na. Ay Lord, kaupay naman nga ni? Asya na ba ini? Diba? Maupay na la nga ada ka dinda. Our problem is, ang aton problem, may da kita sinisiri nga, fear of the unknown. Ay na. So, fear of the unknown. Ano iniya? So, luwason ta daw ini, kay kagabi ko pa inigin pre-practice. So, metathesiophobia. Metathesiophobia is a phobia that causes people to avoid changing their circumstances due to being extremely fear of the unknown. So, damo kasi natin mga phobia, nga sa ini nga phobia naton. And amazing, ako nabasa nga article and very well-mind nga article, maaram ka mo, ay nakabutang nga to, damo ang mga tao nga may adahini nga klase nga phobia, fear of the unknown. Anong kareksig nun niya? Fear of the unknown, na hadlok kita ha magkamiadahin changes and circumstances. Nahadlok kita kumadto in new places, mag-take risk, maghimon bago nga decision, because we are afraid to see new things or ano ba talaga aday ito himuon ito naton. Now, how can you recognize if you have a fear of the unknown? So, let's take this example. You feel stuck and unproductive in a situation, yet you avoid creating a positive change. Marang ka na, stuck ka na nga da, unproductive ka na hiton, pero wala ka ginihimo nga change. Kasi, nahadlo ka kung anong mangyayari if you will do something. You stay in a failing relationship despite wanting to live. Nasasaktan ka na, gingugulpi ka na, pero nadiri ka, nahadlo kang mag-enter into new relationship or nahadlo ka, magbulag ka mo. You do not strive for an ideal career when you are miserable in your current one. So, ni mo trabaho, ni mo sahod, 10,000 la. Pero may nangay naghulat tayo mga 20,000, nahadlo ka la, mag-resign. may da story ni Pastor Uriel nga, nangatawa ako ora-ora. Pero niya ako sa disciple, nga ganyak na niya, your job cannot pay your dreams. Ano yung kasi pangarap? Magkabalay, magkatuna, or makapalitin ng mga property. Pero ano mo sahod? 10,000 la. Your job cannot pay your dreams. So, ganyak na niya, resign itong ay mo trabaho. Maga kami ada kahin work. Tapos, yun na, naka-resign na niya. After 1 month, nayakan na ini nga disciple niya. Pastor, 1 month taw, lagi pa ako makabiling trabaho. May ada ka trabaho. After 3 months, daop na tiyakan Pastor Uriel. Pastor, lagi pa ako trabaho. Mga kami ada ka trabaho. Tapos si Pastor Uriel, naniguro na pag-ampo. Lord, wag mo naman akong ipahiya. Sinabi ko naman sa kanya na magdodoble yung trabaho niya. So nag 4 months na, balik na liwat. Nasa rin nga, Pastor, lagi pa ako trabaho. Sabi rin na Pastor Uriel, kailangan na natin talaga manalangin. Lord, wag mo talaga akong ipahiya. Kasi ginyakan ko yung mga kamadian trabaho. After 5 months, nakabiling hiyahin work. And aniya sahod is doble ada or triple pahan iya trabaho. So di ba? Kung yung makan nga ni mo sa leader nga resign dayon. Ah? Kung yung makan nga ni, pero bantayin ni gaya ka ni Pastor, kay bang bangin mo ito kasiguraduhan, Pastor, ano ni mo declaration? So sondo nito namon. Maupay nga, kung tingin nga, Pastor, kay naniniguro ira pag-ampo, na nga tawa ako ang part na yakan ni Pastor Uriel nga, Lord, wag mo naman akong ipahiya. Sinabi ko na pa naman sa kanya nga, mga kami yan trabaho nga maupay. So, mas grabe ang pag-ampo ni Pastor Uriel. Okay, so next.
You are worried about your future. Nag-worry ka, Lord, makakaasawa ba ako? Makakatrabaho ba ako maupay? Maging stable ba ako? Pero wala ka naman ginihimo. You refuse trying new things, going to new places, or taking risk. May nakaka-relate ba hini or ako la? Nakaka-relate ka mo? Diba? So, actually, fear of the unknown may also be associated to a fear of failures or fear of loss. Kasi, kapag unknown, kapag mag-try ka new things, posible ma-fail ka. Kapag ang tao ngayon ay fail, di rin madali maka-cope up. Kapag ano mo expectation, hataw nga na imo self, hataas daan, and then you try to do that, and then na-fail ka, mostly, mako rin maka-cope up. Kaya, nasettle ka taas sa ginala, diri ko nalahaya haka-istoryahon, diri ko nala ito hakadtuon, diri ko nala inig ta-try. Kasi ba, what if mag-say no? What if, di ba, damot aton what if? What if diri sumugot? Makarelate ko din ni Rayana. Now, let's find out the root cause of this fear. Kaya ano nga ba? Ngayon, according to my research, historically, the fear of change is evolutionary and dates back to the ancient times. According to the article, bugto, from ancient perspective, our brains are hardwired to prefer routine and consistency. Our ancestors preferred constancy as they thought that change often brought a lack of safety. Karegsig nun po niya, ang mga tao hato, our ancestors, they don't want to change an era places nga ginkakadtuan. Because, para ira, waray kasi ato mga Facebook, waray nga to Google, nga pwede nila kitaon, dangerous ba yun nga place. So, ira, pag ito nga place, comfortable na hira, maaram na nila nahimuon, mas nagpre-prefer hira, nga di na nila hira, kaysa bumali nila ibang nga lugar, and then di nila sure kung safe hira nga to. Kaya na-amaze ako ang obedience na Abraham. Yan ako na-amaze kasi in ancient times ngayon, diri madali ang mga tao mag-move from places to places. Kaya amazing Abraham. Amazing talaga niya faith nga despite fear of the unknown, despite nga ano ang posible niya ma-encounter along the way, pero nag-obey hiya kan Lord. So, amo ito ang root cause, kaya ano why kita fear of the unknown. Ibig sabihin bugto, ang pinaka-main reason, hanaton fear of the unknown is security, comfort, and control. Security, meaning, what if, naisip natin, what if I'll try nga mag-apply new job? What if magkadto ako in another places? Di ako maaram ngadto, di ako maaram kun ma-rape ako ngadto or may mangyari ako nga malain. So, an aton security and aton protection na hadlok kita. Whereas, kung magstay ka in place nga ada kaya na, maaram ka nga safe ka, maaram ka madali pag-uli, maaram ka nga masayon lahat imo. Comfort. We don't want to feel uncomfortable. When we try new things, it always push us to experience uncomfortable situations. Diba? Kung mag-try ka magbali ng ibang lugar, you will try nga mag-move mga ibang places, it will make you feel uncomfortable. And lastly, control. And place nga ada kaya na nimo situation, mga kaupod mga tao, and circumstances nga familiar ha imo, madali ka makontrol. Madali ka makakontrol ang situation or ang mga nangyayari kasi familiar ha imo. But pag unknown nga ni, unfamiliar nga ni, when you're out of your control, nagkakami in fear. Ay, bangin, pagkadto ko, so ganit mayayari. Kung i-try ko inihiya, di rin na ako pwede pag mag-try ako another work, bangin di rin na ako makagawas alas 5. Bangin, perminal ako overtime. So, waray ka na control. Pag kumadto ako hindi nga place, di na ako makakaulihin 5 minutes la, abot na ako. Bangin, ma-take na 3 hours na akong travel. Diba? Sa suga dito aton, huhuna-huna. And the reason why we are afraid of the unknown is security, comfort, and control. Siguro kung aadinay niya aton mind, dila naton nangangaranan, kay ano nga diri ka nagtitake risk, kay ano diri ka nagmo-move. Pero amoy tot imo ginaabat. Yan na, gusto mo mag-apply, pero nahadlok ka, hindi ka karawaton, nahadlok kahit interview, nahadlok kahit
ano nangyayari. So that is fear of the unknown kasi waray ka pa experience iton. Tama? You want to move han place nga imo ginstayhan pero nahadlo ka bangin makuri ang tubig, bangin pagkadto ko ita ko nigdaan niya na foam pagkadto ko salog na la. So diri ka na comfortable. So control. Control mo imong oras pagkadto mo diri mo na control ang oras. Diba? So may tiyan mga reason. Nakag-try na po ba ka mag-travel ngan may kaupod ka mo ngan sige niyakan harayo pa ba? Kay ihaman. Ako kuri man nga agihan, balik na lang kita, yun na lang kita pagpadayon. May da ako, kay bisan ako amo ko ito, arayo pa ba? Maiha pa ba? Kasi amo ito aton normal nga response kapag diri kita familiarhan agihan. Ungod ba? No. First time ko mag-travel nga to Katarman, maiha pa ba? Maiha, arayo pa ba? So pirmin ako, maugol naman ini paglilingkod. Sa dili kita maaram. Usual, normal ito yan naton nga mga responses. Ngan, na-remember ko namon experience pabalik namon ha Eastern Samar. Dili kami umagi ha may Taft. Nga, grabe naman nga agihan dida. Diyos ko. Agihan pa ba ito? Bagabagahan adalaya movie nga. Ang mga rocks nga, mga adhigbo, katataas niya talaga as in. Baga nag-stop anayin ako mga bito kapag move. Baga na-hold niya nga. Hala, grabe. Grabe ka ako, Cory. Yan, baga naisip namon, pwede bumalik na la, kay kakadelikado. So, because it was my first time, hanakon mga ginkadtuan. So, now, paano kita mag-cope up unfamiliar situations? Paano ba nato ni cope up it mga unfamiliar situations? Gusto ba di mo i-cope up ito niya? Gusto mo ma-overcome iton? Nga imo fear of the unknown? Sa unang-una bugto, remember, God is with you. Usa kasi nga fear naton to take risk is feeling naton bangin waray umupod ha aton. Bangin waray mag-support ha aton. Bangin waray mag-encourage sa aton. Pero bugto, yes, posible man po. Posible po, makaka-experience ka situations nga, it feels like there's no one to be there with you. But remember, God is with you. We need to remind ourselves that we are not alone on the way. We have God to guide us, to help us, to protect us. And He is available 24/7. Is God's presence not enough for you? Damo it mga emotional masyado nga tao. Di naman malain maging emotional, pero just expressed as in the right way. Nga, kapag waray nga ni rasang kay nga naada ira, parang malain at ira life. Kay waray ka one time na kailangan ko kang, He Lord. Marami nga madrama. Diba? Kaya time kailangan ko kamo, kamati, kailangan ko ang iyong presensya, waray ka mo din. Taka may trabaho, dog. Upod-upod ka na lang at trabaho. Diba? So, bugto, I hope in times nga waray didaan mga tao nga gusto naton, nga ginibiling naton, sana maintindihan naton that God is enough for us. God is enough for us. Kaya ako, many times ako nag-go throughhan mga difficult situations sa akong life, but I never blame anyone because waray hira dida. I always consider that they have their own responsibilities and they have their own struggles. And kung sumatan ko pa ikaw, bahin ka pa mas mabugatan. Enough na ito nga imong problema ha imo. Ayaw na lang ako pag problema ha. Balitaw. So, always remember, God is with you. Ikaduha, let your faith be greater than your fear. Bugto, ang fear po, diri po ito nawara aton heart. Tao po kita tao. Katinalat imo dughan na ako anitiya. Nagpuputok-putok pa ito ya. Kasi tao ka, maabat ka in fear. Pero ang courage po is not the absence of fear. But despite the fear nga ginaabat, nag-go ka. So let your faith be greater than your fear. And when it happens, you will have the courage you need para ma-overcome ito nga mga obstacles. Para ma-overcome ito nga fear of the unknown. Kailangan may faith ka. Kailangan tumuod ka that God is always in control over the things we are not in control. You need to have faith nga, Lord, faithful Hiya.
Nga bisan diri ka maaari miningagihan, surely God will bring you to your destiny. Diri ka man maaram, pero Lord faithful hiya nga nimo niya tanan para mangingad to kay to nga imo destiny. So an pakiano yan na, ano ba mas dako ha imo kasing-kasing? Is it your fear or your faith? Kasi bugto, the more nga ginaalam mo ang fear and mag-dominate ha imo heart, the more nga malilimitahan ka. The more nga wari ka himuon, diri ka mag-take risk. So kailangan may faith kita kan Lord. Yan na, kumusta kayan imo faith bugto? May faith ka pa ba that God can do the impossible? May faith ka pa ba that nothing is too hard for God? Diba? Maram ka mo, it was not too hard for God para i-place ang mga stars ha outer space. It was not too hard for God to create the heavens and the earth. Do you think igwiwi to hold ni Lord ha imo an imo difficult situation? Wari nga ni Lord kuri ipaghimo an stars and mountains asay pabugto an imo situation niya na. God is not a God kung impossible laan iya pwede himuon. God is God because He can do the possible. The question is, where is your faith? Where is your faith? Diba? And lastly, remind yourself of your past victories from the Lord. Kailangan naton balikon, Lord, ano kaya ni mga victory nga ginpakita akon? Han time nga nagtry ako pag pamiling trabaho para makasupport ako ng eskwela. Pag eskwela, you experience mga unknown experiences. Mga unfamiliar places. At yung time, kumadto ka Tacloban, nag-file ka imo board, ikaw lausa, alima kwarta, 300 lang. Diba? Pero nagpadayon ka, diba? Dili ka pa maaramang katbalogan, pero kumadi ka, nagpa-enroll ka SSU, tas ani mo toyo, and nursing na nga to co-ed. Pero Lord, faithful niya, waray ka niya pabayi, diba? So asay pa yan ang bugto. Damo na imo na overcome mga unfamiliar, strange situations, pero Lord, faithful niya. You know, may dako mga karadamon ako experience sa mga unfamiliar situations. Siguro ko tungod man ko din amon family history nga after 10 years nawawara kami na amon place. Sugad talaga ito na every after 10 years. So, in my life, I had so many experience about hining unfamiliar situations. Mara mo ka mo, after I graduated in college, nag-work ako nga diha kat Balogan. Ngayon, because it was summer, we were sent to Cebu. Imagine, first time ko nga di kat Balogan, tapos ingat pa ka mo Cebu. For 2 months, kasi na akong ginaalagaan, nag-speech class sira, nag-taekwondo, tanan, sa ito. Usa nga school nga to. Ngan, ang parents, nakadilahira ha, katbalogan. Kami anaan to nga mga yaya. Imagine ito, first time nga, tapos kamo nainginano ha, ira. Nga, that time, 17 years old ako to. So, unfamiliar ang situation, unfamiliar ang place, tanan unfamiliar. Maaram ka mo pakaakon. I cried every night. Di rin mo pagod maintindihan kaya ano ka nagtatangis. Asya ito ba ako, kaya ano ko nagtitinangis every night. Siguro ko kanan homesick or unfamiliar kasi nga tanan, parang gina-experience mo a new thing sa imo kinabuhi. And then, after 2 months, bumalik kami nga dikat Balogan, nga nayakan ko, diri na ako mautro. Pero bugto, that was my experience before I met God. Nakilala ko na Lord, different na hiya. Kasi bisan ka kumadto ha mga new places, kapag aaday Lord ay may confidence ka na makakaya mo. Kaya bugto, don't move if you will not take God with you. Don't move to other places. Don't make decisions kundi rin may go upod Lord. Kasi waray iba nga makakahata ka imong comfort and confidence kundi rin Lord la talaga. Lord la talaga. And then, another situation, March 2019, nag-resign ako akong work, nagbalyo ako ibang work, and akong adjustment ako sa nga workplace, diri po ya 1 day la, 2 weeks la. Maiya ako maka-adjust ako sa nga workplace, kaya di ko kilala tao. So, unfamiliar situation niya. And that was also the time nga dumungan lo ti pastor pagkasakit. Wow, grabe yan to nga time. So, damon akong fears nga naabat, nga damon akong what if. But I'm telling you, bugto,
And the best experience an unknown, and the best experience an mga unfamiliar situation, it's the presence of God. That was the time nga ang presence ni Lord, bisan din ako lumingi, bisan ano ako nimuon, na-feel ko talaga that God is with me. Na, as in, feel mo ya. In the unfamiliar places and circumstances, para akon, God was with me. He knows where I am and where He is leading me. Diri man ako maaram kung tipakain ini nga road, and akon la confidence is kaupod ko Hi Lord. And akon la confidence nga I have God with me. Nga diri ako mawawara. So it was that time nga may hada ako mga new encounter with the Lord. He was revealed in a new way. I had so many realizations and reflections in life. And may mga new experiences kan Lord nga never ko na-experience before. Kaya, amazing, kung ginaalaw ka ngayon ni Lord nga maka-experience in new challenge, bugto, di relate to, it's not just about the new challenge. It's all about an imo relationship kan Lord. God is bringing you into a new heights of His presence, of His faithfulness. May i-reveal o troy, Lord. Kasi pag an aton situation, kapag an place nga ada kita, familiar ura-ura aton, sometimes waray na impact ang presence ni Lord. Sometimes waray na impact ang word ni Lord. Pero pag ada ka new experience, new challenge, parang even hearing the word, a faithful God, means so much to you. Even hearing and love ni Lord will mean so much to you. Pero yun normal na nimo sa kinabuhi, di ba? Routine na nimo life. Eskwela ka, trabaho, mauli ka, makadi at church. Pagyakan na ni Lord, imo nga, love ka ni Lord, waray ito nangyayari. Okay la. Waray na ito impact. Pero pag ada ka difficult situation and then someone ask you nga, kumusta ka? Maram ka, kaupay ni Lord. Baka natutunawan kalipay. Love ngayon ako ni Lord. Kaya bugto, don't be afraid kung na-feel mo na ginlilid ka ni Lord into the unknown. Ayaw ka hadlok. Ayaw ka hadlok. May dahil Lord gusto i-reveal ha imo. And then, this is also one of my realization. Kata timely ngay niya kasi the same experience before, han time nga asya ito nangyari akon is what I am experiencing. Ginbibinas ako pala ini, ako na nga naigo. So God led me through darkness so He could be my light. He led me through the storm so He could be my shelter. Into the unknown so He could be my compass. And into the silence so I could hear His voice again. Bugto, you will never know that God is light if you will not experience darkness in your life. Magiging information lahai mo Hi Lord. May the God, He is the light, He is the shelter. Pero it's a different thing when you truly experience that God is your light. That God is your shelter, that God is your compass. Magiging different story niya. So if you feel like you're walking into the unknown, don't be afraid where God is leading you. Just follow Him. Pamatilan iya leading. And remember this verse. Psalm 23 verses 3 to 4. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect me and comfort me. Bugto, bisan pa ada ka na near-death experience. Diri ka angay mahadlo. Because kaupod mo Hi Lord. Mari ka angay kahadlokan. Grabe bugto makagtanggalhan fear and presence ni Lord. Grabe. Perfect love cast out fears. Kaya ayaw good bulag ha presensyahan Ginoo. Magbulag na ka mo, ayaw lakan Lord. Ayaw good talaga bugto. Kasi what is unknown to you, it is known to God. Diri ka maaram ang agyan, pero maaram Hi Lord. Di ka maaram ang route, pero maaram Hi Lord. Maaram Hi Lord. Diri mo kailangan mahadlok. Na-remember ko 9 years old ako na nga from Mindanao. Ngan, first time ginsugo kami akong papa, kumadikat balogan. So first timer, hino naka-experience nga first time mga dikat balogan?
Kapapani niya kay akon bugto, duha kami komadi. As in, first time ko komadi. Nauna ka din kay pero diri familiar. Mano kamo hindi piniling namon ang terminal. Ngan maaram ka man terminal that time, asya ito nga minimal yan na. Ano asya ito ya. Ang pinamiling namon terminal, pero na nga to kami Santo Niño. Oh, oras mo na ako kay ano ba? As in, wara-waraan kami talaga. Diri talaga maaram ang katbalogan, ngaran gutilan katbalogan at nga time. So nawara kami, terminal nam ginibiling, pero nga to kami Santo Niño. Akaiba nangyari, ang kararayo, ano? Nakatong Santo Niño. Oo. So, usang of fear naton to take the unfamiliar road is the fear of being lost. Nadlo ka mawara. Diba? Nahadlo ka mawara. Pero bugto again, pag upod mo hi Lord, diri ka mawawara. Diri ka mawawara. So, let us not be surprised, ano? God often send His people in the unknown and the longer way. Mas ginpapaiha ni Lord. Hi Lord, maram ka mo, kitalan nit mga story sa Bible. Gusto niya't mga ginpapaiha. Hey Abraham, ginpaiha niyan, promise. Hi Isaac, 40 years old na nakag-asawa. Hi Ruth, kay niya nakilalan iya Boaz. Diba? Mahilig hi Lord. Kaya, take time bugto. Mag-iiha ka pa nida. Mag-iiha ka pa nga da. Sorry yan mga gusto na mag-asawa, gusto na mag-jowa. Oh. Adi, you will be inspired story ni David and ni Joseph. Do you remember Joseph and David? So David, he was anointed to be the next king of Israel. Remember that, di ba? Nga ni Joseph, he dreamed of becoming a prince, maging prince siya. Pero how many years sa ito na-fulfill? Maiha ora-ora, di ba? Maiha ora-ora. And what's inspiring about their story is, maaramiran vision ni Lord Ira, plan ni Lord Ira, pero tanan nga nangyayari Ira is opposite. Imagine David was hunted by Saul. King Saul was trying to kill David. And then Joseph, maging prince siya, pero nangyari siya, ginhulog siya, hausa nga pit. Tapos sold hiya into slavery, na priso pa hiya. And grabe kay iyang ito nga panahon. So kung ikaw Joseph, may dream ka ikaw ngayon magiging president ha 2050. Ikaw ngayon ang magiging SSU president. Oh. Ikaw ngayon ang magiging manager ha, GSIS. Ikaw ngayon ang magiging konsehal ng Katbalogan. Ikaw ngayon ang magpapastoran largest church ha Mindanao. Ayaw nga ni. Ayaw nga ni kaya din nakita. Ikaw ngayon ang magkamay adan maupay nga business ang Katbalogan. Ikaw ngayon magkamay adan largest network and cell group. Pero ang nangyayari hangin mo wari ka makakatrabaho, wari ka makakaeskwela. Tapos may trabaho ka man, mo sahod para lain mo. So, kung amoy itong situation bugto, maabot it time na mayakan ka, Lord, may plano ka pa ba? Lord, mangyayari pa ba niyo plano? Papaasawahon mo pa ba ako, Lord? Magdadoubt ka na, di ba? Pero bugto, kung amo kahito, ibahi David, ngan ibaliwati Joseph. You know what? Even when David was hunted by Saul, waray talaga magamayan hatred or resentment against Saul. Waray. Ngan waray liwat hiya mag-revenge. Joseph, if you know the story of Joseph, naurit ba yan niya mga bugto? Waray. Naurit ba yan circumstances? Waray. Ano nangyari iya? Joseph was successful in everything he did. Successful hiya. Gintatagan niyan success ni Lord. Bisan harayo pa, an iya destiny, successful hiya tanan.
Unang-una, successfully balay ni Potiphar. He was the in charge ng tanan nga trabaho na balay ni Potiphar. Ikaduha, hiyagihapon ang in charge sa sulod ng prisuhan. Sometimes kita, magawan na kita, Lord, ani mo promise sa akon, maging mayor han Katbalogan. Pero mayor man ako mga tambay. Bugto, it is just preparing you. It's just preparing you para ang imo destiny. Kita ka, from prison to palace. Diba? Suga dito bugto, kaya bugto be patient, be kind, be humble, ano mat imo situation yan ha. Ani mo ginlilidla na yan na cell group, someday church na ito hiya. Ani mo ginegosyo yan na online na sunod, meda ka na, own establishment. Diba? Yan na, ni mo gini-take nga exam, kanan kuanlaan na, kanan imo teacher, sunod board exam na ito, ya. Be patient, ayaw pag-respondhin, malain. Continue to do good, ayaw pag-keepin resentment. Kita talaga nato ang experience ni David and ni Joseph. May mga frustrations, may mga discouragement, may mga disappointments, pero warahira mag-dwell iton. Kaupay na ira response. You know what? In due time, God will honor your faithfulness and humility. Nakikita ni Lord, naato ka, nakukurian ka na pero nagpapadayon ka, nagugulan ka na pero nagpapadayon ka. Ginuubos ka na mga tao pero nagpapadayon ka. Ginsisira ka na pero nagpapadayon ka. Bugto, in the eyes of God, one day igre-reward niya. Paano ka nagpadayon? Paano ka nag-endure? Igre-reward ito yan ni Lord God. I'll give you this verse, maybe may problema kayo mo pamilya. Maybe, usap mo na pa yan. Your response matters to God. It determines whether your situation will become better or maging worse. Kaya be careful talaga ni mo response. Kita, always go back to the Bible. Ano ba ang right response? Bugto. Ang imo response, sobra ito nga kikita ni Lord. Kaya hatanan nga situation, remember this verse, let us not get tired of doing what is good. Ginilibak ka, let us not get tired of doing what is good. Giniinisgan ka, let us not get tired of doing what is good. Ginre-reject ka, let us not get tired of doing what is good. Nababagsak ka, let us not get tired of doing what is good. Kaya may promise si Lord, for at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Bugto, every good thing nga imo gintatanom, mamumunga ito ya in the right time. Diri ito ya bugto, waste. Diri ito ya kawarayan. May purpose ito ni Lord. May purpose si Lord. Iniya, real experience iniya. Kakaibay niya nga akong experience. During han time nga nag-organize kami summer splash summer college, katakot-takot bugto nga isog. Ngan, tanan na nga malain nga pwede ko ma-experience that time. And I was anticipating nga pwede tiya mangyari because tawo good. Pero may ada complain. Ngan, I think usaya to nga nagbutong nga ako na paubos. Pero God was so amazing. Ngan, it's amazing how God humbled my heart to respond rightly to nga situation. The first day bugto ito nga akong pagkadto halangtaran. So, yun, overall man ako nahinginano. Tungkol kay ikaw overall nahinginano, ikaw ang tanan nga. Rereklamuhan ka kaisugan. So, may tao nga, mas malala pa na ako na-experience na kada nga nag-inisog ako nga. As in, kakaiba yung mag-inisog nga. Feeling niya gin personal ko hiya. Oh. Kaya ano ma'am nga, ako wala na inisog dito. So, as in, may mga tao nga nagkikita. An humiliation nga ako na-experience nga. Iton nga, bagat, waray kakagamit. Pero, maram kamuan akong respond to nga time. Ang grabe niya maginyanaka na akon. Gintinangduan ko lahiya. Das ginbuligan ko ya paano masolve niya problema. Aging ka din niya akon.
paano pa man ako mamakag-moment? Kaya harayo man ako. Gusto ko mag-moment ko nung adat may dagat, tapos harayo ako. Problema ko ba ito? Pero sige, babuligan ko ikat ngayong problema. As in, bugto, kakaiba hiya. Sige, buligan ko hiya. So first, encounter ito nga day. Grabe na kinaabat, magkatangisan ako, pero nabalik kira. Tapos, next challenge. Adi na mga kalagsan. Ma'am, kaya nagin ka di mo kami nuray mga CR. So, dini, as in, kada akong ira problema. Sige, himuan natin paraan. Tas tanan kasi gusto comfort, tanan kasi gusto convenient, takay diri pa priyas tanan. So, matindi ito. Waray ko nadagyahan kan pastor, kaya anaka din na kami nga may dan ako na experience si pastor nang nga ugutin na lang mga away iyagin chat at sa namon nga head pare ko no hindaw ano ito nga imo ko an ginano mo Jocelyn kaya nga tawa ko ra grabe yan nangyari tapos amazing hiya bugto kasi that time nag-journal ako the day nasa ako I need to have my journal the day before kami gumikan kay baga ko it masabakit laban, di rin niya mamay. So all throughout ito nga amon summer splash, nag-enjoy hiratanan, siguro ako lanwaray. Kay grabe mo nga pagpinanbantay na tayo nga nangyayari, as in, mga doktor ang imo organize grabe, diri ko akalain nga igalaw ito ni Lord akon. Ngayon, mag-organize kahain mga empleyado nga, mga SVP, President, Vice President, tanan nga mga hataas sa ako ora-ora. Pero nahambol ako at ora-ora. So I respond, han ira complain, han ira mga inquiries in a good way. Sugad lang ito, han akong gin-respond. Pero mabugata ako na may goal ka na daan. 1 month kang nagkipiniraw, tapos may mga complain nga sugad ito. Gin-anticipate ko ito ya, kahit na-remember ko yung Moses. And then pag-abot namon nga di, Monday. Siya na adto may nagpakuan. May daliwat nag-inisog as in nakalan koan. Pero an iya pag-isog intake ko nga a lesson. Kaya ano nga akong mga tao ginkadtulan niyo sugad sa dinhi. Di ba kamo naluoy ha era? Sinisog good. Tapos ako naman sige sir nakluha ka turoon na. Umuli ako nga diha church nga nanuro nakluha. Tapos naman ni pastor na pausay na ano. Warik mag-istorya iya. Takay nag-chat man niyan ako no sa mga beshi kon hino ito. Naibaruan niya. Ayun nag-chat. Pare, ano ito ngayon mo? Ginano may Diyos. Hindi ko alakalain magsasuga din ni Pastor. Good naman, kalisan ko panawag. Kaya yun ako, nasing man, makadalugod ko na ako. Gano'n na narihot. Tapos grabe na pag pinamugong na. Pero, paso, di rin na hindi makakaato. So ganito, bugto. Grabe niya. Ngayon, after hato nga tanan, kay may mga memo. Ang tanan nga may reklamohan memo. Tanan. Ma'am, kay ano nga suga din ni Diyos ko, Lord. Pero maaram ka mo, akong talaga real experience. If you always respond the humble way, the right way. Ungod na da Bible nga, an ira ka uriton na ubos. Diba? Always talaga ito. And amazing pa is never ko gin-expect. Gin-reward kami. Gin-reward because first time in summer college nag-experience in well-organized nga event. Although very perfect. Gin-reward kami in 10,000. Amin ito nga nagkami ada kami hin travel ha Eastern Summer. 10,000. Pero pag himo kan proposal, ano akong ginbutang diri 10,000, 20,000. Ngan gindubli talaga nila. Ang ginataga amon tanan 20,500. So, sobra-sobran reward nga ginhatag ni Lord. Nga nami sa kubog to kasi ungod hiya, if you will not get tired of doing what is good, you will reap a harvest. Of what? A blessing if you don't. And the best blessing nga akong nakarawat is direlapit niya. Karada mo nakaka-recognize nga may Ginoo ngay na ako. Damo na chata ako, ma'am, pa-pray ako hini. Ma'am, pa-pray ako hini. Which is something good nga recognition. Diri like ko na-recognize si Lord. Diri pa ako pagto nag-ministry nga born again Christian ako. I just let God move in my life. I just let the light of God move ha akong kinabuhi. Haamon, actually diri la ako. Gutay man taklight. Pero ang mga kauropod ko, mga ka-team, mga taga-SFCA nga da Summer College, sobra-sobra it aton impact ang Summer College.
It was a breakthrough for me and this was really real. Ayaw na pag-give up. May dang nagsiring nga ako, Ma'am, if nauubos ka na, dapat nag-respond ka, nag-isog ka naman, nagyakan ka. Higher perspective kasi they don't have God. Pero in my mind, maram ako, this is how God wants me to respond. So yun, bugto, ayaw ka guol. Ayaw ka guol nga maghimon maupay. Nga maging maupay, maging buutan ng mga tao nga kaupod mo. Kaya bisan diri ka na maginakan nga may Ginoo ka, makikita ito nirain ning mulait. Ay mo workplace, ay pakita nga pirmi ka. Nauurit ka pag ginatagang katrabaho o nagreklamo ka maging dudugang. Okay, lahat yung katrabaho, ala. Wala na kita pinagkaiba mga unbeliever kung pati kita na reklamo, pati kita na pinlibak. Diba? Wala na kita pinagkaiba. Sige la, padayon la, trabaho ala ito niya. Always let God's light shine through you, kundi ang kaginbubutang ni Lord. Amen? So, ungod inihiya, kung ungod inihiya akon, ungod iniha imo, kinabuhi bugto. So, halaba ngayon ini. Moving forward, let's take a look where God led them. Mga next verses naton. Verse 8-10. So God led them in a roundabout way. Ginlibo talaga yung roundabout way through the wilderness. Okay lang ta kung roundabout way, pero smooth ang agihan. Pero wilderness bugto. Tapos may Red Sea pa. Diba? So, thus the Israelites left Egypt like an army ready for battle. This is something we need to think about. Kasi oftentimes, kasi ring naton, ang road nga ginilid ni Lord aton is an easy way. Pero diri po bugto. Ay, nanto. Una, when God let you lead you, He will lead you into the unknown. Ikaduha, it will be a difficult road to take. It will be a roundabout way. Difficult. Makuri bugto. Makuri hiya nga agihan. Kaya yan na mo bugto maintindihan. Kaya as Christian, as believer, mas makuritim kinabuhi kaysa unbeliever. Mas ka, ako mo pa yatak life kay Adi Lord. Diri bugto, mas makukurion ta pa ito hiya. Gusto mo? Mas makukurion pa ito ni Lord. Kaya maupay ang ginyakan ni Job. Should we expect only good things from the hand of God and never anything bad? Dapat diri lang kita mag-expect hand blessing, success. We should expect that God will allow difficult situation, challenges. Ig-aalaw ni Lord. Actually, He Lord mismo ang magbubutang nga imo. O, didi ka anak, hini nga trabaho kay para makurian ka. Una ka din imo ministry kay para makurian ka. Naka din imo cell group kay kakukurit ira character tanan, makukurian ka. Di ba? He Lord mismo ang nag-lead ha ira. The roundabout way has a purpose, the wilderness has a purpose, and the Red Sea has a purpose. May purpose tanan kung haing kaya na. Ang tao nga nakaupod mo, ang tao nga na-meet mo, ang situation nga may daka, tanan ito may purpose si Lord. Bisan para haim mo na diri ka, you don't like it. Di mo lahat maintindihan. Pero may purpose ito ni Lord. Kaya our motivation to overcome is to know that may purpose si Lord. May purpose si Lord. Di mo lang na-appreciate it purpose ni Lord yan na. Pero sooner or later, you will understand han iya purpose sa imo kinabuhi. And an aton motivation is to know that He is a faithful God. Maarami Lord nga makakaya mo kasi faithful ni Lord na imo. Kaya nga maupay inikan, pastor ko inabatian. It is safer to be in the storm of God's will than to live a good life outside the will of God. Kung will ito ni Lord nga ma-hurt ka, then thank God. Kung will ito ni Lord nga i-persecute ka, then thank God. Kung will ito ni Lord nga ada ka ito nga imo situation, then thank God. The safest place in the world is in the will of God, bugto. And the most dangerous place in the world is to live outside the will of God. Kaya, thank God, pasalamati Lord, nga ada kay to yana. Kay ito nga place, how wilderness, anon ila na experience? They were hungry, they got thirsty,
and they were weary. They encounter poisonous and wild animals. Hindi rin lang ito, wars. Di ba, nasa rin ang verse kanina, wars. Actually, bugto, we Christians should engage in war every day. Dapat adlaw-adlaw. Adi talaga kita war. Mas magtaka ka kung waray ka na battle. Kung waray ka na war. Ibig sabihin, your friend na an enemy. Kung waray ka na war as Christian, bangin friend mo na ang kaaway. Kasi as Christian, dapat we're in a war every day. What do you think? Ada ka pa ba war? Or waray na? May mag-ufod-ufod na ka mo. Anyway, magsangkay na ngayon ka mo. Kaya waray ka na struggle, waray ka na challenge, waray na war ngayon mo naaabat. Diba? Dapat ada kita war every day. Now, kitaon nato ang purpose ni Lord kay ano niya ginalaw. Deuteronomy chapter 8, verse 2-3. Diri siguro gud niyo mabasa, no? Pero pamati na lang. So verse 2-3. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey His commands. Yes, He humbled you by letting you go hungry and then feeding you with manna, a food previously unknown to you and your ancestors. He did it to teach you that people do not live by bread alone. Rather, we live by every word that comes from the mouth of the Lord. Anaton kasi mga bugto, normal nga problema, waray pagkaon, waray bado. Anaton mga pangailangan. Actually, ito useful na itong problema. Pero ginalaw ito ni Lord haira para ma-realize nila that man does not live by bread alone, but with the very word that comes from the mouth of God. Damatag nakilala nga Kristiyano nga, nagiging problema haiya it kawarayan kwarta. It kawarayan pagkaon. Problema gad hiya, pero dapat diriya mag-cause nga, mawarayan ka na gana. May question mo na itlay. Kasi dila kita nabubuhay ha, pagkaon, kung diri ha pulong ni Lord. Pero kitaon naton, ano ang purpose ni Lord? Kaya ano, ginalaw niya, and 40 years experience sa wilderness. Do you want to know, bugto? Gusto niyo mabaroan? Unang-unang purpose ni Lord is to develop a humble character within you. 40 years of experience. In the wilderness, they experience hunger, nauhaw hira, nagulan hira, naukulangan hira pagkaon, wala hira kakuntintuan pagkaon. God was trying to develop a humble character of them. And He is also trying to develop a humble character within us. Bugto, character is everything to God. It matters to Him more than our achievements in life. Mas gusto ni Lord, matransforma naton character kaysa magamay ada kita success. Grabe ka, Lord, ka-importante kan Lord, ang character. As in, sobra. Kaya nga, this is a good reminder for us. A failure that humbles you is better than the success that makes you arrogant. Kasi gusto ni Lord ma-develop an humble character. Kaya nga, kitala imo self, every time nakaka-experience kan failure, every time di ka na-recognize, hatanan nga sitwasyon actually, kitaan imo response. Kasi gusto ni Lord ma-develop an humble character aton. Kaya naman, concern nila din aton character. A person who has a bad character is more likely to commit sin. Kasi out of the abundance of our heart, the mouth will speak. Kung nauurit kita, ang magawa sa aton baba, kauriton. Kung may pride kita, ang aton action may pride. Kung naadi aton kasing-kasing mga lustful desires, ang aton mata, ang aton mga ginihimo, ginkikita na internet, mga sugad gihapon ito niya. So, grabe hiya. Kung ang aton behavior may problema, ang aton tanan nga relationship natin na tao, aton bugto, daw kami da problema. And if that happens, makakasala talaga kita. Aside from that bugto, ang basis ni Lord para gamiton ano sa nga tao ha iya kingdom is diri talaga talent but character.
Character po talaga. I will not forget, na ako nabasa book ni John Maxwell, and Be a People Person, that charisma without character is disaster. And usa nga Kristiyano nga nag-serve kan Lord nga may character, mas may impact ka and mas effective ka. Pero pag waray nga ni character talent waray ito anointing. Waray ito diri nagmo-move ang presence ni Lord. Kaya it's important bugto that we should let God form. Can you say the word form? Form and develop our character for us to remain in the ministry and become more effective in our service. Bisan po tanan nga training attendiran naton, pero ako diri po nga kita nagpapamulda naton character, waray pa ito ya impact. Kasi mas gusto ni Lord gamiton ang mga humble, ang may maupay ang character. Naiintindihan po ba naton? Nayakan ni Apostle Paul na Ephesians 4, 1-2. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. Dapat aton po life nga ginli-live out is worthy of our calling. If we profess as Christian, dapat na-reflect ang character ni Lord aton. For you have been called by God, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault. This is very important sa aton kinabuhi. As Christians. Kasi, as Christians, dapat na-reflect talaga ang goodness and kindness ni Lord aton. If may daman, pakianan mo Lord, ano ni mo gusto una i-transform akon? The answer is your character. Our character talaga. If diri nakikita ang goodness ni Lord aton and kindness and humility, kaya na kita pinagkaiba go the world. Diba? Kaya nga, karadama ako nakaka-share nga, Ma'am, Christian ito ya, kaya nasugad dito. Iba man niya. Mas daw pan buutan nga unbeliever kaysa ba Christians. Diba? So if we want to win more souls, we need to be mindful of how we behave. Aton family, school, and in the workplace. Just to remind us, in serving God, character is very important. Character po talaga. Mabahon, tanggalon tanay ito niya. Kamadulo, tanggalon tanay ito niya. Diba? Immaturity. I-pray natin, ngan, cooperate that kita kan Lord. May ako nakitaan nga TikTok video, nga, address siya young people. Damon young people niya nga active at church. Pag may youth camp, ma-attend. Anong activity at church, ma-attend. Prayer meeting, ma-attend. Pag ato at church, active, mga trabahoon. Pero pag siningan mother nga, nak, pwede ka kumadianay, panhugas nga di. Nadiri. Ma, may da pa kami ministry meeting. Ma, may da pa kami natapos sa amon balay. Bugto, in that way, bugto, you are not becoming a light to your family. Diri po kami nag-i-encourage ayo nga magsugad po ito. We should be a light to our family, to our loved ones, even to our workplace. Ayaw damayan imo trabaho, han kabisiyanan imo ministry. Nga, magiginawas-gawas ka imo work, tungod kayo may ministry meeting, tungod kayo may mga activity at church. Bugto, kailangan mo balance life. Paano ka pa magiging light? Kung naka-time in ka imo workplace, pero adto ka gawas, adto ka church. Dili lagi ito nakaka-glorify kan Lord. Diba? Paano ka nakaka-glorify kan Lord? Nga, yes, active ka ministry, pero imo family, di ka na masugo, di ka nakakapanhugas, di mo na nga naibisita imo kag-anak. Di ka na nga nakakadungan nila pagkaon. Diba? How can we become a light? How world? Kung suga dito. We do not encourage that. Pag suguan ni mama, nag-iisog ka dahil, mag-uol mama, may trabaho kami at church. Wow, one character. Hey Lord, bad to. Diba? Naintindihan po ba naton? So dapat diri kita sa ito. Young people, diri malainan maging active at church. But make sure nga, hay mo family, light kaliwat. Diba? Or hay mo boarding house. Bayan ikaw ang kilalangad to nga parag uli alas 11 na, alas 12. Kay pirmi ka may kalakatan imo mga ka-ministry banding, cell group. Nauli ka pirmi, ano nga oras. Imo landlady or landlord, hay na daw lang ni Miss Clarita, waray pa man. Pirmi man na siya't ginihinulat. Diba? Ang kwarto ni Kuan nga diha iya boarding house, amon makalat, ang iya mga gamit nagkakalat.
Ako rin maging Kristiyano. Okay, next. Ginalaw ni Lord ang mga difficult situation because He want to make Himself known. The Lord went ahead of them. Ano niya kanan, verse 21, He, Lord, nag-una ira. In what way? He guided them during the day with a pillar of cloud and provided light at night with a pillar of fire. He, Lord, nag-una ira in the form of the cloud and of the fire. But to remember, ang mga Israelites, they do not know God. Di rin nila kilala Lord na nakatira Egypt. How many years sila nga to? Ang nakakilala, and may idea la about kan God, ang irala mga ancestors. Di rin nila kilala Lord talaga. So kailangan ni Lord i-reveal niya o truan iya kalugaringon ni nga mga ipakilala niya. Kaya kailangan may nga to Red Sea para makita niya nga Lord is able to make a way even hito nga Red Sea. Kailangan nila may nga to wilderness para makita nila nga Lord kaya mag-provide even through an rock. Kailangan nila ma-experience ang wilderness para makilala Lord. Kaya pagto, usa nga purpose is to make Himself known to us. Ginpapakilala ni Lord otron iya kalugaringon ha aton. Paano kita makag-worship an unknown God? Paano ka magkakameda connection kan Lord kung by words talaya kilala? Kailangan makilala tayo for who He is. So, the wilderness is the best place to reveal Himself, His power, His ability, His control, and His faithfulness. That He is the God of miracle, the God who can do the impossible. Di ba kaupayatan kanta kanina nga, waymaker, miracle worker. Pero paano mo mayakan nga miracle worker nga waray man imposible nga nangyari imo life? Kailangan may mga impossible situations para mayakan mo miracle worker talaga, Lord. Waymaker kon. Paano mo yakan nga waymaker, Lord? Ikaw na nagipinanhimo pa maagi. Di ba? Paano mo mayakan nga strong, Lord, kun para imo strong ka nala permi? Paano mo nayakan nga Lord in control, nga ikaw permit nagikinontrol ito mo kinabuhi? Di ba? Paano mo yakan nga powerful Lord, nga ito mo ginagamit permi nga power, imo kalugaringon, nga will. Di ba? Kaya if may problema ka, bugto, God is setting a stage of miracle for you. Whatever challenges or difficult situation, it is a stage for God to demonstrate His power. Kasi para kan Lord, nothing is impossible, haiya. Kaya, the best experience naton kan Lord, mayakan mo, Lord, grabe miracle. Kay may nangyari nga impossible. Lahi, Lord, grabe mag-provide. Kay umagi ka emptiness. Diba? Alay, grabe, Lord, mag-imon way kay umagi ka time in imo life nga, waray ka na kaya himuon kung diri umasa ka nala kan Lord. Diba? Kaya, mas nare-reveal kon hino Lord, haaton lowest moment haaton life. Nga na-agree talaga ako ini kan Pastor Rick Warren. Your most profound and intimate experience of worship will likely be in your darkest days, when your heart is broken, when you feel abandoned, when you're out of option, and when the pain is great, and you turn to God alone. Kasi nangyayari bugto, pag sobra na nga masakit ano yung ginaabat, nagsisik ka na kan Lord. Kinakausap mo na Lord permi, nga natuod ka na iya. And in your brokenness, you will finally realize that God was enough. That God was there for you and that God will never abandon you. Kaya amazing. The troubles that draws you closer to God is better than success that takes you away from God. Mas maupay nila. Kasi, na-experience mo ito, humarani kan Lord. And then, sooner or later, ma-realize mo, mayakan mo kan Lord, the pain was necessary. The struggle was necessary for me to know you more. Mas kailangan ko ngayon, Lord, at nga time para mas makilala ko pa ikaw. Kaya lang yun na, I don't know ano't ginagawa niyo iyo life kung ada ka man difficult situation. Mostly yan na, nagpo-post to Facebook or Instagram, nag-i-emote. Imbis nga dumaop kan Lord,
Imbis nga mag-worship kan Lord, mag-take time kan Lord. Kasi rin niyo, enough na ito, magiging po-post ka mo, nga may nakita mga papanbaa sa mga Facebook post. Bugto, kailangan mo i-connect ang imo heart nga dakan Lord. Waray ito healing po, waray. Lugod, mag-question ka la, kasi iba-iba't imo mababatian. Be careful what you read. Be careful talaga. So lastly, when you let God lead you, adin maupay. And the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of the people. Gin-promise ni Lord nga ang iya presence diri talaga ma-depart ha iya mga tao right until umabot hira promised land. Kaya ang last point naton, madali na lang. When you let God lead you, He will take destiny. Dadadon ka talaga ni Lord na imo destiny. Amuinin the best bugto. So, I want to remind you bugto that the wilderness experience is temporary. Temporary lang niya. Pero kung kaupod mo Lord, He will surely bring you to your promised land. Han imo destiny. Dadadong ka talaga niya ito imo destiny. Basahon natin ang Deuteronomy. For the Lord your God is bringing you into a good land of flowing streams and pools of water, with fountains and springs that gushed out in the valleys and hills. God is bringing you, dadadon ka ni Lord. Diri ito nga trabaho nga, diri nasadang, diri ito nga place nga permi nila kawarayan, permi nila famine, permi nila kulang. And promise ni Lord, din kanya dadadon into a good land of flowing streams and pools of water with fountains and springs that gushed out in the valleys and hills. Bugto, dadadon ka ni Lord ha place nga mag-uumapaw ka. Kaya, be patient din ito nga imo pinagdadaan kasi temporary la talaga ito hiya. And that is the right way for you. If you will let God lead you, yes, you will experience the unknown, the unfamiliar places. You will go through difficult situation, but sure enough, bugto, dadadon ka niya imo destiny. Dadadon ka nila imo destiny. Be patient, yan na ako naada ka man. Be patient la. Yan na nagbabaktas ka la pakadi one day may motor ka na kalugaringon. Diba? Kunya na, han bintana ka lahan bus nag-i-emote, sunod han bintana na han airplane. Nag-i-emote lagi hap. Yan na nag-online selling ka la, pero soon, may daka na kalugari yun nga, business. Diba? Yan na contractual ka la, pero one day, mapopromote ka na, magiging permanent ka na. Be patient la, talaga bugto. God is bringing you to your destiny. Temporary la ito. Can you say the word temporary? Yes. Tanan nga may daya na temporary la. Pero ang gin-prepare ni Lord na imo, sure ito ya, permanent ito ya. Ngan waray ito makakaagaw. What is for you will come to you at the right time. Kasi ino ang magmumove, diri ikaw, He Lord. Amen? But, this would be not possible bugto kung diri ka maka-cooperate kan Lord. Ayaw pag-expect nga maabot kay mo imo destiny kung disobedient naman liwat kita para sa Israelites. Diba? Kung nagko-complain kita. Make sure you live with godly principles. When you work, work for God. Give your tithes and offerings. Seek God first. Obey Him. Kasi your faithfulness will soon be rewarded. Padayon kan Lord. Ayaw pag-expect hin good things from God, hin mga blessings and success. Tanan nga imo gina-expect kan Lord. Kung an aton way of living is opposite han gusto ni Lord makita aton. Diba? Always remember and principle and Bible, the best way para i-bless kita ni Lord is to live in obedience. Obedience bugto. So, learn to wait. Kung longer way, ito hiya. Kung roundabout way, and it's taking long, and din-develop nila aton patience and paghulat. Paghulat, good talaga. Paghulat, han right time, paghulat, han right person, paghulat, han right circumstance. Kung estudyante ka, be student. Ay, pag inuyab-uyab, it's not the right time for you. It's not your priority. Kung cell group leader ka, sige, paging cell group leader la anay. Don't force things to happen because it will hurt you. Kasi diri ka ready.
Kung diri pa naabot, haimo, ibig sabihin bugto, diri ka pa talaga ready. Kung i-force mo ito ikaw lagi it, ma-hurt. Diba? So always wait for the right time. Ito nga verse, haros tanan nga paano nabasa sa Facebook, pero ang pakian na maaram ka ba na right time? Diba? Maaram ka ba kung tama na talaga ito nga panahon? Okay? So remember Sarah and Abraham. Nag-promise si Lord hayinsan haira, bata pa hira, pero umabot old age na hira. Pero na-fulfill ang promise. In between ito nga years, ano ang gidevelop pa ira? Faith and patience. Kaya nga, naging father of faith si Abraham because tumapo diya kan Lord even time nga naghulat hirain kay iha. Bayin ikaw na ang maging mother of faith. Paghulat laliwa. Diba? Moses, naging leader at the age of 40. So, ayaw naton ilimit na naton parents. Bayin, masave imo mamaya ay magiging cell group leader din niya at church. Diba? Dirito imposible. Imo papa, maging pastor ngayon niya. Yatiyan nga ni tiya prayer, tiya papa, maging pastor. Diba? May dito mga prayer requestan mga kuwan. Magiging papa. Nisio del Monte. Anisyo ba ito? Magiging pastor ko. Diba? Grabe ang faith ni Atian. Hirot, nakilala niyo buwas. Ano na niya edad? Saan mo buwas? May makilala mo buwas. David, nangadaya throne after many years, as well as si Joseph. Bugto, kan Lord, it doesn't matter kung piranan imo edad. Nakita niyo Bible? Doesn't matter kung gaano ka iha. Ang gusto ni Lord makita permi, ani mo patience, ani mo humility, ani mo faith. Amo ito permit nakikita ni Lord. Gusto makita ni Lord. Na, ano man bugto, aadan na ba ito yan na? Nakikita na ba ito ni Lord? Romans 12:12. Ala, ano ini? Waray ko kabutang. And Romans 12:12. Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. So be patient in your confident hope. Be patient in trouble. Be patient lang kita. Malalagpasan tayo ito niya. May mga problema po bugto nga di mo kailanganin solusyon. Maaram kang solusyon, upaya lang niyo pag-respond. Damo ito niya, as in damo. The more nga maupay ni mo respond, mas naging maupay. Di mo kailangan bilingan solusyon, di mo kailangan magbilingan. Kwarta, maurit kung ano, ibang upaya lang mo pag-respond. Be humble lang, be patient lang. Nakikita mo na lang, may answer na ngayon. Naintindihan po ba niyo? So, be encouraged kita bugto. Kasi the God who brings you into your wilderness will also bring you out of that wilderness. Lord, diri mo ako dadadon nga dis, babayaan mo la ako. I know, igagawas mo ako ngani. Igagawas mo ako ngani. So, adi ngayon nakita nga picture. Ay na, ito kanina. Di na ako maaram kung ano iyo, haing kamuyunahan iyo journey ka ng Lord. Di na ako maaram kung ano yan natin yung na-experience, bugto. Kamulan mas maaram iton kung ada ba ka mo ha wilderness, ada ba ka mo ha unknown or unfamiliar places. Kamulan maaram iton. But I'm telling you, I am also going through a very challenging situation na akon kinabuhi. And it was heavy, it was difficult to deal with. Kasi almost all areas siya. And usanahan, ako na challenge siya ginagihan last month lang. Pero amoy na ako na journal. Fear not. Isaiah 41. That was the day before kami. June 30 niya, Friday. Asita na ako na journal. Before kami gumikan ngadto ha langtaran. It was a new experience for me. It was a difficult challenge talaga akon. Pero pag may da ka assurance sa presence ni Lord, di mo na ka ni Lord, don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God.
I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Kapag kaupod mo yung presence ni Lord bugto, masasaktan ka, maugulan ka, pero diri ka nasuko. May da ka permi kakaptan. Mauuhaw kahan mga tao nga sana kaupod mo, pero pag upod mo, Lord, makakaya mo. Amazing iya. Ngayon, yun talaga, damo nangyari nga to as giniyakan ko na iyo kanina. Pero, pagbalik ko nga di kat balogan, naging victorious siya, praise God, pero diri sugad kadali ang nangyari. Damoan isog, damoan mga yakan, as in, karadaman isog. Damoan mga magsakit nga mga words nga, ginkarawat. Pero, ako na journal, humbled. Everything nga nangyari ito niya time, ang gin-impress ni Lord akon. Never ever kaurit. Bisan gusto yung kaurit to. Ginhumble ako ni Lord. Ginhumble ako ni Aurora. Ngan, you know what? Ang pinaka-the best kong nakitaan nga result, because you learn to be humble, to respond to people in a right way. Bisan na akong mga naging isog ha akon, naging sangkay ko lahirang nga tanan. Naging okay in our relationship. Gana recognize nila ang goodness ni Lord ang kinabuhi. Bugto, ha-place an unknown hano. Kapag kaupod mo Lord, kapag ginalaw mo Lord nga magliday, magugulang ka talaga. Danay mga pausa ka, danay na-surprise ka. Pero pag hayaan mo la talaga Lord nga, kumilos sa imo, maram ka mo, June and July was my lowest point. But I never expect nga suga dito ka grabe at pamuhat ni Lord. Grabe ha akon weakness naging strength hiya. Han mga unfamiliar ha akon. Naging real ngan powerful and hands ni Lord ha akon. Ngan the best talaga nga imoy response ha tao ha mga circumstances is to humble yourself. Amo la talagang gusto makita ni Lord. Ngan up until now God is dealing me with something and it's more on haamon lang adha ni Lord. Kaya, may encouragement ha iyo nga tanan bugto. Di na kumaarong kung gaano hakurit imo ginaagihan. But be assured, yung kaupod mo, Lord. Ngan kapag kaupod mo, Lord, posible makurian ka, magulan ka, masakitan ka, pero diri ka niya papabayaan. Ngan mau-overcome mo ito niya tanan. So let's all stand.